mun sang le tlang sang atanga INP Mizo channel subscriber tele ngai thathin tu zong te in zain chi bai le vek ule tun tum chu ril ruti thoven nan Chéng som ni thu boy kum som ni nulama rel Fela ni thu kan soi lokanga ti chuan Myanmar lam chan chin tlang pui kan chun zom don nia ko thu boy hrim hi in huat na thil ani vek lem lova mimal digna le thiam thu tarlanan du wangte dan lova thil ti top tura thu boy zia lu te hi tam taka om ve ni Mizorama FIR kan ngai san ang hian thil dik lo hi kan buai pui thadu ngai lem lova electric bill sang tak te pokha consumer court lama zual ko kan om lo nge ni akha token electric bill oi om lo khopa sang alo lang le nol thina social media kan man thiam lo wanga FIR kan soi fo ai hian thilman to u chuak taka chiar thin tu te hi consumer court a thlen tai la chutiang bokin sarkar department poni se adik lovathil ti tu te laka thu boi siam thin tai la dikna kan tung ding theinarin om kum sang khat zakwale somkwale pakua khan Mathura Indian Railways chuan tungna chaturvedi chu rail ticket patni aleina a aman pa ngai ba ka Chéng som ni anti pun saka alung oi lo chuan consumer ko ta thlena okas ninga sang ni le som ni le patni mani lok khan rail fel anita ni Christmas ni tak December ni som ni le panga sangkat zakwa som ko le pakwa khan tungna chaturvedi chu Mathura Cantonment Railway Station a ticket lei turin akala Mathura atanga Moradabad kalna tur train ticket patni aleyani ticket pakhat man chu Chéng som thum le panga ni in chaturvedi chuan ticket clerk nena Chéng za apea ticket clerk hian Chéng som chok alo pele ta ni chaturvedi chuan clerk chu poisa pelet kimlo ti ahrila ma se om zia om talo heti hunla hian computer ala om thran lova ticket po kuta zia chop vek alani chaturvedi hi lawyer alo ni kher boka district consumer forum booking clerk le North East Railway Gorakhpur te chu akhing ta mia mai he thu boya wangin ko ta voiza chuang anin lan to a kum som ni le pani deu tho aveita a to pa chaturvedi chuan ne na achangta ni Mathura District Consumer Disputes Redressal Commission President Navneet Kumar chuan sang ni le som ni le pani okas ninga khan Indian Railways chu Chéng som ni le apung zong ni som thum chunga perfect turin a riat tir tariap mai sang khat zakwale som kwale pakua atanga sang ni le som ni le pani thlenga Chéng som ni an kol sakhi 12% interest a chut turania heiba ka chaturvedi hian a hun le ni rilru na satakin manga chumi tuam damnan Chéng sing khat le sanga Indian Railway a pepokang Navneet Kumar District Consumer President chuan Indian Railway an thakhat chunga poisa hi a petling tlalawani chuan apung hi 15% a chut turani atibok chaturvedi hituna kum somruk le paruk ani to a he thu boy wang hian sum tam tak a hlau ti asoya amaro chu asum hlut na kha a en lova dikna alal theina na be thu asoya ni chaturvedi hi minamai lo tak chu ni Indo-Pakistani war sangkhat zakwale somsari le pakhat kuma khan na atho that ema wangin sangram medal lanani to a chuti hunlai chon kum som pangami lekania mase indo na wanga eitur nei lo tetan eitura ngai tu asaka mel maral thuamin a den mai lo nan zan lama light zong off ani theinan a om na venga ma ala thin bok thei topin thu nei tu te a thlopani chaturvedi chuan Chéng som ni lek thu boi hi top san turin ka chung ten min nor fowa ma se ke chuan relani huna ka chak don tho ti ka hretlata tin he thu boi hian mitam taktan chawna apedon ti ka ring het bur mai boka ka beita tang ani duangin thil kalvek lo ma se atopa dikna alal le ta ni ati ole ti chuan Myanmar lam hoile ngal mai la nimin tlai dar nga vel khan haimol khuwa sipai somthum velan luta
High Mall Sipai Do Pol, Mountain Eagles Defense Force, MEDF te anan lu chua ni om takin thu kan ria a mi manan nei nuala chung zinga pani chu chua lovin midangero an chua le hlom ni inan soi MEDF te hi hualngo PDF atanga chuak ma nia om rang ni inan soya engwanga chuak ngen ni enge anin mil lo na tilam hi chu kan hethei mai ri lova sipai lom zong takin sipai do pol rang te hi an oma anga azia lo deuh ma mani social media lama hualngo PDF te thu chua kan lo mu vele boka kan soitak MEDF te ming soilangin sipai lam tang ang ngai te reng eng pol po ni se an do zel tur thu an soi boka sipai da watul view maya ado dan tura nam khat ro rova po ngai dan ain mu hlei thei lo hi chu apoi hleya ram hi lo zalen ta se abikin chin state anga te hian tuna an omdan han en hian an buai chunjom view zo ka ngem ti te hi ril ruwa alang rum ani ha kha le than tlang in kar ti mit lama in do na po kha voin thlengin an la ri on maya in do na an la chunjom zel mi pui sipai te tong trai pui an ngai hle ni sipai lampo thian om ve teu to ni nan soya official thu chua ngai chana ngai devani tin voin khan ha kha khopuya helicopter voi thum zeta tum le a ral thuam silai mu chop ni beranga ya ni a kan soitak ti mit lam le ha kha che vela hian SAC lampo hian silai muan nei tlem ta ani rin om Sakain region Mongyua township Mongyua le Mandalay inkar kong puya om mau gate chu ni zandar ni vel khan ral thuam lian le silayin PDF laminan beya sipai paruk aya tlem lawan thi ni in children attack force member pakhat chuan soi minute somli le panga chunge movel anin ka pani Sakain region marlam India nena anin rina tamu khopuya okas ni som pathum khan kukimpu anti papakhat anmana cheng noi som atlan turin anti zuya cheng noi som chu hanzon mai alo ol ai velova achung te chuan an khel talo an tlan chua ma in an soi sahlum ni in voin khan an soi tin tamu township huam chung mule le nan phalung in kara okas ni som khan tiuso tri pol ten mi veiwa kumin luin anti chu abai chu sakantuma ani la in lo pe mai du big lovin tiuso tri pol te chuan an soi sata a hliam tur lovin a boral ta ni in Cookie Students Democratic Front lam chuan an soi bok ama hi risel na thawak lo anga soya ni a kum somthum le pariat mi chok ni in nupui le fa pathum akal sanani hetiang chi mimal taka vanduai na tok hi soisen lovin an tama pani khatte han soile hramila okas ni sari khan Sakain region dipeyin township let luk song khomi kuzomu tun chu an khwa sipayan lu laya atlan chua ve theitak lo wangin sipai tenan mana tha mai tu tok lovin an hal hlum le kher ni in voin khanan soile bok ani hi kum som level mi fa pani nei to ni rambuai hi zong alo rap thak em ani hi dipeyin lampo hi ral thuamanin dai hlei thei meu lo sipai chet ron na lamania an me puite veng him turin ral thuam tha an mamo a sipai nun rong te laka civil mian ven him theinan le SAC sipai te an be let theinan NUG hian ral thuam thadeu hlek pe thei to se an du ti voin khan an soi NUG po hi tun thleng hi chuan PDF pol sang mamo phuru tur khop hian ala che hlei thei meu lo chu ni hi okas ni som pali nimin tu khan Sakain region yenma pin le pale township in rina lama thingtlang khothen khachu SAC lam chuan thlo na mangina kap le a chumi nu chonhudar khatpel khan yenma pin township huam chunga indo na achuak zui le bok tin kan soi thin yin bong dain khuwa kan ti kha khata sipai te po kha an kal chuak ta a an chu hnuah khome puiten thilom dan an ve en chian chuan khochunga ruang som pani zet an mule a tu tengen ni ti po an hre thei mai to lo okas ni som pakhat chhovela an tha tak te tho an ni an ringani
Makui region mit chi khopui huam chung tein to khwa okas ni som pakhat khan piuso tri te chuan na motor lam bunania pakhat hi in midang pathumin hliaman tur ni in voin khan an soi SAC do na tho lok thei tak mai kan ko lam tluana CDF te ne na chetla thin yo mi pui sipai te chuan vanduai na men lo an tok le tatlat maya an phim khur lo wang ni lovin pal thil thu ani nge yang Yaw PDF YDF kan ti mai thin te na ral thu man da na mun pui chu July ni som thum zan kha na kang ta a sum fa yen Chéng mak ta duai som thum man hu vel ral thu ma kang ral ta vek ni in voin khan an soya apoi tak zetani communication lama man chi bungrua engemaw zat bike le zen chi rang silai musang ni chuang akang ral ta vek ni in an soi mi hringero thi le hliam an em lovani hetianga mi pui sum tling khom atanga andap ral thuam zan khat thil thua akang ral zo le tamai hi anin thiam lo ve ngang maya in tharung takin thil pek hlan tu te chunga ngai dam an dila nakina chuan hetianga vanduai na hi a chhuah to lo na phim khur le zuala oman tum thu le an hlo tak zong te an nei le thei ngei nan mi pui lam puin khongaya tran pui chhun zom le ram turin ngen na an nei ani Makui region miain khopuya sipai te chuan an silai le ral thuam lian an tong ka awangin satung chuai khua putar kumsom sari mi utin mia le nu pakhat anu pui ni tak dotin e te an boral le bok SAC ral thuam lian ka in an ina fu khera an boral pha ta ni Makui region miain township huam chung Mizo kholamatanga pau township lamakal sipai zale somnga vel thingtlang kho hal thin tu te kha okas ni som pali nimin tlai dar nga vel khan pau township pa kan tit khwa le than pau kung kho in kara miain PDF te le an thian thingtlang kholama sipai do pol sang ten an lo lam buna bom som pakhat antipuaka SAC sipai pali an thia midang pan in hliam an tur bok heng sipai ho te hi piuso tri pol te nena tang kopa thingtlang kho som vela in zani chuang hal ral to tu te an nia in phen na civil mi man an nei boka civil mi man an nei awangin PDF lam hian an du angin an bom pop ngam lo aniang thian tlem e mai thingtlang khuwa an kalna lama mi te hian an lo lam na an thok thei to meu lova chutiang lam han soita ka chuan Myanmar ma hian kumin kum top lama tang hi chuan bu fai man hi asang le hle turanga yani phai le tu tam takin an na an tho hlei thei to lo wangin kum top lama khe chuan bu le tur po hi om to manglo tura an ngai bokani Makui region yisa chu township chenruin lui kama yile chun anti huam chunga hle khok khua chu nimin khan SAC sipaiten an hal to a an khothen sin te khua a riakin voin chun lai vel khan an hal non le ni in an soi an lain at vengot mai Paku region than tapin township pa sia si phu khobula tukin khan KNLA nam sipai te le SAC sipai te anin kap le a chun lama po khan an la in kap tluang zel chanchin chiang zok ngai chan me ka ni tin kokari khopuya in dauna police lal telin police som pani layan thia dan lama mi thiam pakhat le office na thok pakhat man an ni bok voin chamadar som le chan vevel khan KNLA nam sipai ten kokari khopuya police station an beya minute som panga chunge movel anin kap to na ni anin ka hnu chuan SAC lam chuan kong pingin ven himna an uluk leya mi veiwa kan check na sa hle ni inan soibok police som panian thi ba ka anral thuam engemo KNLA lam hian an lak sagani kokari township hi KNU chakna ani ve renga kan soita kokari khopui chung ti lo hi chu KNU lam hian an thunun ne hle to KNU lam in an soidan chuan ta thung le nyong le pin district lama hian ral tlan nuai khat le chan vezet an to a district danga hian ral tlan engzat nge an chiar mek ni in an soibok sian state le karen ni inkar loilin le khopuya ral tlan ho na lama
SAC thona chet vel dan voin khan Free Burma Rangers Paul ten anti chuak vele a video chu okas niriat le niku athil thleng ral tlan no pangten le khan zirlai thona khuwa an ka na ania loilin township a dopa pa khuwa thil thleng ni in dona a chu om soitura om ran lova chutiang chuan SAC lam chuan civil mi te an kap le ni video a lan danin no pang ho po hlau le thlabarin dokan noi le mun rem changa biru chunga tong train hunan mang hloma online at om hle a muna om tenan soidan chuan khuwa atanga tlan chuak ve theilo kum som sari mi vel putar pakhat aborala midang pani in tliam an tur bok nam sipai te le minong hlana SAC sipai te okas ni som pathuma palet wale yati tong lama anin kap kha voina an chan chin chiang devin an soi theita a lamin an soidan chuan SAC sipai som thum le pasari an kap hlum ni om takania hliam turan tam hle ni nan soi boka lampo hi an che tha ni hi Myanmar buaina media lama news pe chuak tu te zinga hian hated media hi atuan rang thei veu maya sipai ho thuruk te hi a hrele thina mana po main ong hlana te ho aru ka an meeting thu chuak zong a phor fight avek maya tun hai khan kan hnung deva kan soitak SAC foreign minister wana mong luinan India sarkar le kha thon aru ka sarkar in biak na le tun naya wonduin lama bom puak chungchanga sipai lalte in biak ruk na engkim mai a phor chuak le theitlat maya hetianga thuruk phor chu ani le tak dana SAC lam chuan mi pui lama tang ru nia an ngai sarkar na thok mi za lai an man le ni in khitit media vek chuan a soyani wana mong luina le kha kan soi hi tun naya kan puan tak Mizoram le India ram hun sang aral tlan khem kir le dan tur okas ni som pani nia aru ka le kha thon ani voin Indian Independent Day ni taka hian SAC point pisu chi chungchang khes kalmek te angai to sakvele ta a thuboi pali an ngai to na kumruk tang turin an tile ta thuboi pali zinga pathuma kumthum zel tang turati ani na a aruala klingklak tura anti awangin kumthum thawani khes danga kumthum tang turati ani boka tichuan voina khes lian ngai tu ana kumruk tang turati ani ta a alaina tom tangot mai anlo rel sakto tenen kum som pasari lai tang turani ta a tuna hian ei ruk le hlemhlet na lam khes sari telin khes kuazet ma chon turala neya ama hi kum som sari le pasari ani to a Eugene ne na an chan lo phei chuan adam chung ni te hi tan ina man klingtlak anga yang kan news masalama kan soitak Myanmar ram chunga oil tlem ta a oil dor then khatan khar tan nia kan soikha adika voin khan SAC lam chuan thu chu siamin hetiang oil atlem to tia dor lo khar mai tu te hian an hlok na tur ngai tu in thil anti mai mai ani antia oil atlem tia dor khar te reng chu hreman ni tur thu an chua nan le ta mia mai hetia SAC lam thu chu hi mi then kha chuan thiam chana tumna mai tun su thil han ti fel tumna nakina boina lo chuak le tur ni an ngai thuan soi hlom SAC lam chuan oil la tam thu soin kalan noi som pathum lai da that aloma hei ba ka nakin rei lo te ya longlian som pani zetin aron da bel don ni enan soi bok do ta ni lo ram abe sei om hle ni hi mandalay khopuya po hian oil man ato tak ema wangle ol sam taka han lei mai tura om tak lo thina wangin tlom ngai pol then khat chuan an na an chol san ta hial ni in an soya voin rengon hlim thla han en po in motora veiwa an tlem ta phar mai nimin okas ni som pali khan ram chung mun sanga SAC sipai som thum le pahni an thi ni in khitit media chuan soya thian tlem tum te po nia nge ole khati zong kha tuntuma Myanmar lam chanchin tlang pui kan han ti chhuat the chu ni a subscriber tele ngai thatu zong ten atok thengamin lo ngai thak saka wangin in za chunga kan lo me